O MIRIA FLAVELL, tētahi kai pakihiangi tū e kaina mai ana. Ana koe hoki te tamāhina te kai arahi o Aotearoa o te Pāti Māori a te ururo FLAVELL. No nā koe nei ka whakatū ia I tana pakahi kākahu mā ngā wāhine. Ka rongo nuitia whānuitia tana kiria ta whakapai kanohi roto I te reo Māori I runga o YouTube. I nā ene, ka aro atu te titiro ki te whakatū hoki e tahi kākahu mō ngā tāne, tamariki anō hoki. I kōrero ia ki te Kāea mō te angitu ana mahi, mā te uru ngau ngā huatanga Māori, ki roto. Kia ora, ko MIRIA FLAVELL tōku ingoa, he uri ahau no Ngātirangi Wewehi me Taranaki. Kia ora, ko MIRIA FLAVELL tōku ingoa, nau mai te taku ao. Kia ora, nau mai haere mai ki taku channel. I puta ki te whakaaro, kia pēhea e Māori ai tēnei mahi. No rei te mahi o ngā makeup tutorials I ringa I te YouTube. Ani whakaaro au, okay, well kāre tētahi atu I te mahi ngā makeup tutorials I roto I te reo Māori. I aku mahi katoa ko te mea nui ki au, me kimi au tētahi āhuatanga Māori. No reira, ko tētahi aku tino whāinga, aku tino ngā mea ngākau nui ana hau, ko te mahi whakapaipai kanohi. I mōhio au he tino hiehia nōku ki te whakamana I ngā wahine katoa, kia kaha rātou ki te whakapakari tinana, whakapakari tō rātou wairua, I ngā mea katoa. Timata I tētahi Pākihi kākahu, engari ko te mea nui ke whakawhānui I aua I ngā sizes ne, so no te extra small, tai noa atu ki te 5XL, ngā wahine katoa, koina te mea nui ki au. So for me, one of my biggest kind of goals for Hine is to take it international. We're already in Australia and doing really well in Australia, but I want to take it worldwide, you know. And how awesome would that be having a Māori brand overseas? I want to do a tāne range. We've been hassled for a tāne range. I want to do something for our kids as well. So I want this to cater to everyone. In terms of the Hine movement, so the Hine movement is basically, we've got an online platform where we've got over 1,000 members already, and they do a health and fitness challenge with us. So that's just to kind of get them motivated. Their prize is just winning a Hine collection voucher, and they all jump on board, but the main thing is that we're there to support them, encourage them and motivate them over the 8 weeks that they're doing the challenge, and it's growing and growing and growing. Ko te mea nui ki au mo te tohu o Hine, kia Māori te whakaaro katoa. I au e tipu ake ana, no Taranaki tōku māma, I au e tipu ake ana I kite I ngā raukura, I ngā makawe o aku whae keke, tōku māma, ngā kuia, ana he mea nui tina ki au kia tino, kia kite I taua āhuatanga I roto I te Hine. No era koina tāku ki aia, kia uru ngā raukura ki roto. And yeah, koina I te hua.
The reason why I share my journey, because I share a lot of what I do on social media, is to inspire other wahine to get into business, to follow their passion, to do what they're passionate about, to do what they love, and to never feel restricted, especially being Māori, is that we can do anything that we want to do, and this is kind of proof of that.